Što se tiče tih migranata, tu sam ja naravno već godinama, opet doslovce desetljećima, vrlo jasan. Zašto sam protiv toga? Pogotovo evo čak kao musliman, čak još više nego i prije. Jer sam svjestan da nikakve islamizacije sa migrantima tu neće biti. Ti migranti su ovdje u funkciji stvaranja rata, sukoba civilizacije. I niko neće primiti islam, samo će se izazvati revolt, otpor programirani, kontrolirani da se stvori sukob civilizacije puno širih razmjera. Ne treba te ljude mrziti koji ovdje dolaze, nego treba politiku voditi tako da do toga uopće ne dođe, da ne dođemo u tu situaciju, da budemo preplavljeni tim strancima. Šumi kod Lohova zabilježila je protjerivanje ukupno 54 grupe migranata. Zato sam protiv tih migranata jer to ničemu dobro ne dovodi.